Eşin ağlı. Kim bu? Eşek kalpa. To już proste. A вообще, jeszcze, to już kontra. Bunu at için nasıl olacak? Da, da. Eşeğin ağlı. Ha. Eşeğin ağlı. Arabayı. Git. Bak. Basacağım da. Yaptırdı da geldi. Ne oldu ki? Ne? Benimle bunun hakkında mı oldun? Aselci. Bu da hesaplasın. Ha. Bu da hesaplasın. Demek bağırın bu da yaşayasın. Sovet hükümetinin düşmanlarısına. Alevi Sovet hükümetinin adamları. Kudaya Reşepi. Emir dolu. Oğuz'un adam. Kuday dene söz çıksa. İtatkanlara nasıl sana mutlu verme. Kuday çok. Kuday çok. Kuday nasıl sayma. Biz Kuday yok. Bizde bir tane Kuday var. Al böyle bir isteği. Bırak. Arabayı sıkıntı. Ağlaşmaktan tutun. Düşmanlık yürüyorsun. Жақында адам баласы өзі жашап жатқан жер шарды толық іздеп шығады. Eski kitaplarda жазылғандар қанаттандар байқалды. Ишеніңменен жашап эч күмөн санабай тұрған нәрселерге күмөн санай башташты. Жер шарының бұрқан шарқан түшкен сулары адам баласы қолынан жасалған тегірменнің барларын айланды. Bir şardan ikinci şarga temir yol kurup, hal temir yolda
Sandagan adamlarını salgan poyezler zımıran uçu. Kızıdı. Bürümüsü dağı kulak kalmayın. Harkimizin kanlıgan jerge жеткен çıdı. Hacer şarı. Özlüğünde gündü aylanıda. Hala. Негізгі борборын жоғытып, сан меңдеген борборлар пайда болды. Қазір жерден қайсы ғана пұлың бол болсын, борбор боралар. Аны бір шешейін не керек? Аң сезім бұл жөн ғана тамға таны. Жазу, жана оқу. Bilim alığa ömrümde ardasan dağı azlık kılar. Adep'in birinci Boldo'da bilim al. Andan keyin Karakolda жаңа ашылған үстілік бағытта оқытқан мектепте оқып. Мұғалімім Зайыр Тайыровтың денешін оқып, өз білімімді тереңдету оймен Орусияға жөнелдім. Оренбургтағы атағы шыққан медресеге экзамендерге өте алған жоқ. Андан соң Константинопольға жөнелдім. Түркиядағы гимназияға 3-ші классына алып қабыл алынды. Ал жерде 6 ай оқыған соң ажылық сапарда жүрген қырғыздарды қоштық. Мекке, Медина, Бейрут, İzmir шаһарларын қыдырдым. 1,5 жылдан кейін қайрадан келіп оқуымды уланттым. Саяси қырдауға байланышты ал жерден де кетуге арқасыз болдым. Тағдырдың шамалы мені қайрадан Орусияға алып келді. Алғаш ең бірінші экзамендерге өте алмағанда Хусайна медресесінде оқыдым. Андан кейін ең елі мықты деп саналған дини илім менен илімді айқалыштыра оқытқан Ғалия медресесінде оқып, білім алу бақтысына ие болдым. Амансыз ұстаз. Eşenалы, senin bizim medresede okuyanın biz için çok kuvanaç. Ben bu kuvanaçlı ben aytmağanda kim aytar? Balдар, Kırgız'dan azamatı Eşenalı Arabay olanın, Kazak'tan Cigiti Hadis Sarsıke Büka, Balдар için Alip'e ceketi okukten çalıştım. Kutlukta koyalım. Kala Alip'e süslörttürdük biz abi. Eşenalı beni hafif Pavrus'un Alip'esi. Екі елдің ортасында таласқа түскен кітап болып жатыр. Әлем ата-енелер болса, Алипе жаки төте оқуменен ғана оқытқан мұғалімдерге балдар асты бересіз деп жазыспайын. Usta, жігіттер сізге өз елін білім алуға шақырып жасағандарларын оқып беремін деп сізден сұранып жатыр. Егер мақұл десеңіз. Elbette kana. Kuvanaç gibi Sabir gömdü adam. Sabir Göktürkman. Uyanınız. Kardeşlerim uyanınız. Kaçıp gitti bir kedatlı koyanınız. Koyar millet küçük gitti büçüklekte. Duyanınız. Biz de gittik duyanınız. Aşırınız diz küçüğüde. Kanatlarda. İsteriniz diz küçüğüde. Kayın Miftaka. Başkurtlarım, ıkû kelin, aravzan özenler kör, ıkû kelin. Ağray özenden korkkandan, ey tuğanlar, mezarlıktan korkû kelin. Akşam Cuma'bayım. Karadım ol! Oku boska sürme! Oyunda kırkılasın köngül verme! Okumay oyun kurgan balalarga solama şakısada kasın erime! Gedirme ayağındama alga umtul,
alam dep yıldızlarga kolun serme, karmangan tarap kalmaz degen biraz söz. Toktamay ister bolsaң, batıp terge! Hafiz Sarsekeyev. Ben Mirzakut Polatov dostumdun ırın aytып bereyim. Oyan Kazak! Oyan Kazak! Vay bari! Özüngdü aç! Oyan Kazak! Götürmesdi! Tüzbey karangıda bekar rastı. Şergette dim naşarlap kalaram bu. Karagım yendi jatu jaramastı! Ben Marcan dostumdan doktorayım. Mağcandık o. Ya, Arslanday aybatı, Jolgorstoy kayratı, Kıranday güçlü kanatı, Merjastarga senemin. Ne bari? Gözlerinde ot oynar, sözlerinde canın var, candan kımbat alarga ar, Merjastarga senemin. Veremek sulanma! O Osman Olbek tuğanımız Muhtasar Tarihi Kırgızya kitabın can ile basmakanaga vergen. Oşo kitaptan yüzünde okup versin. Assalamu alaikum azizlerim. Cürgün, millet için azamatın, büyüge Avrupa'nın magrifatın, talaptangın, ilmge adıl zatın, bile gör bu zamanda narıcağın. Az da bolsa silerge nasihatın, okuğun, kolda da ölüp, bakın Kozgoliler, ortaklar, geldi bizge işleş çoğu. Biz barçamız yoş işçimiz, iş konamız mektep koğu. Turing tezrok iş başlaylık, yalkolikni biz teşleylik. Gökten bulut yağmur saçar, sular ağar, otlar asar, kuşlar içer, ağzı izler, büt dünya dinme işler. Siz ham Turing, ortaklar, yük obroyun, yaşlar saklar. Eşen al beni bir bilmede yaşagan, birge okugan, Bek Muhammed diye dost var. Haftan uyanacak. Yalma. Aytıvereyim mi? Aytıvereyim. Bunu kur meselen desen özün bil. Vay vay! Şurt olmaymın, ölüm desen özün bil. Ne bolsa da kölen desen özün bil. Bu safhada çürgen kulşa elmay, düzelesin taşan jırtı banalar. Dil almasan, ketmeyin sen, jogalar. Azamat sıra. Canı usulduk bilim veriyor. Bilimin gerdigen eytip, an sezimler doygat jatkanı meni özgöçe kuandırat. Ar bilgen benim bu öğretimden bütken balamday jakınsınar. Sizlerden çıkarmalarından жүрегimді толқытып көзіне жаш айландырды. Özgöçe, Eşinalı, sen Kırgız'dan ulu oyçuluğu, Molda kılıçlı basmadan basıp çıkarganın. Kitep ol çıkarda tolgon konun. Oy tileğin orundalganda, işin olday gözgö yaşalganın, elin damlığın dilini boşalttı. Buna ke oldu. Bizden maksatımız uşul. Gözdegenimiz uşul. Ar bilingerdiğin böküröңөргө bilimdi uyalatуу, жана ошол bilimdi жалпы Türk dünyasına жайыл тасқар деген терең ишенimden. Atatürk'e hak hizmet kılavuz. Azamatsına. Hocası. Bunu sizge berip жүрөштү. Ким? 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 Ben Zaysar'cığım.
изучить. Получено мной письмо от мусульманского общества, старейшин Туркестана, что в городе Казань, острове Крым и некоторых местах Средней Азии подпольное новое учение под названием «Новой Жадийской школе» начали учить будущих против Российской империи революционеров пан-исламского толка. Я считаю, конечно, для Российской империи это очень опасно. Письмо изучить, дать правовую оценку и доложить в Петербург. Ол ақ патшаның Түркістанға берген бұйрығы тұр ғой. Олжас, білім берсін. Көзден шешілер, үстін өзімізді қолымызға тапшы деді зиян Dedem şunda eкен da. Ол сөздердің ел арасында айтып жүрген бекерін емес қана. Ustad, ошондо бизди медресени текшерсин. Бардыгыбыз күнөөлүү болуп калабыз. Қолдар. Қорқпағыла. Жаңы ұсынды оқу ар тарапты білім береді. Анда біреле Құранды оқыту үйрету деген нәрсе жоқ. Оны айрым молдалар тура емес қабыл алышты, бұл шындығында тура емес. Жаңы ұсындық білім беруде биология, химия, тарих, арифметика сияқты ілімдер қосоқтар. Ал енді негізгі білім діни сауаттылықты өршітуге бағытталады. Мына ағартушысы Исмаилбей Гаспаримскийдағы далушыл оқуды түптеп жатқанда дилде фикирде ишле бірлік деп айтып далушыл нәрсені қоғамға жеткізудің көзі бар. Балдар, ғаламға көз жүгіртелі. Азыр адамзат күнден күнге тынбай өсі жолда арған. Ошондуктан бүгін көргенің ертеңіз көреді. Ошондуктан bizдағы замандың талабына ылайық қосылғанымыз дұрыс. Biz Россия падишашылығының құрамындамыз. Ошондуктан ушул медреседе окуган ар бириңер билим алууга толук укугуңар бар. А биз кааласак да медресени келип текшеришет. Ошондуктан балдар эскиликти таштап дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды, билим техниканы өздөштүрүп кабыл алып, билим алууга тырышалы. Мына күнөөлөрсө менен мени күнөөлөрсүн. Ошондуктан эч нерседен коркпостон өз эле тилиңерде китеп жазып, коомду агартууну батырды. Ата жұртқа ақ қызмат қылабыз. Hurmatlı ustacığım.
Elden katsabatsızlığın joyu da siz bergen bilim, ıkma menen baldarda okutup жатат. Ağzı böyle gidey deyim bakaldardı. Ata-enesi жоқ, жетim балдар көп болгондуктан. Арасынан игілегі барларды сиз жетектеген Хусайна медресесіне жіберсек деген бизге керекке турганымды кабарбы? Эгер сизден барып билим алып калышса, балдар караңгылыктан арылып, көздөрү ачыларын билеби. А бул тууралуу мен Оренбургтан Ташкентке чейин аттуу макала жазып, журналга жарыялаганым бар. Эгер макул десеңиз, кыргыз менен казактын балдарын медресеге жеңилдетилген сынак менен кабыл алуу максатыбызды берүүңүздү өтүнөм. Мындагы мен медресемиздин жабаасы эскертишти. Өзүм дагы көзүм менен аңдап. Аны да көрө жатабыз. А бирок мен балдарга билим берип, алардын кат-сабатсыздыгын жоюп, дүйнө таанысууну эч качан токтотпойм. Amansız bu Baldekke. Amansız Baldekke. Amançılık. Kara, gel bile, otur bak. Bugün bizde özgöçe savaş. Oldu ki, bu ne? Ama kursun bu. Hadi gel otur. Ne bileceğim? Vardır Ergan. Çok düşündürüyor. Otur bak. Mına ki baba. Sizler görüp durgan, menin kolumdagı biz yaşap жатқан жер шар. Жер? Жер. Ушундай болду. Кара балдар. Бардың аретте менен күн чыкканда анын нурлары кандай жерге тиери, баткан кезде туру кандай жерде каларын бар көргөнсүңөр, туурабы? Ооба. Эртең менен күн чыкканда эң биринчи бийик тоолордун чокуларына тиет. Андан кийин ылдыйлап келип бөксөгө тиет. Анан барып тегиз жерге. Ал эми ошол батып аткан кезде дагы эң биринчи ошол тегиздиктен, андан кийин бөксөдөн аягында барып тоонун учуна күндүн нуру тийип туруп күн батып кетет. Жер билимин окубаган эл, же сабатсыз молдолор ойлогондой жер тактай сымал тегиз болсо, анда күн чыкканда жер бетинде бирдей тегиз караңгы түшүп, баткан кезде, күн тийип баткан кезде бирдей караңгы түшүп, туурабы? Түшүнбөй атасың. Мисалы, бизде саат түшкү 12 болду дейт. Ал эми ошол эле мезгилде Москвада саат 10 болот атпайбы? Эмне болду? А убакыттын мындай болуп калышы ар бир эл өзүнө ылайыктуу убакыт кое алгандыктан эмес. Бул күндүн чыккандан койлу. Мына ошондон улам биз жашап жаткан жер шарыбыз алмадай тоголок экенин билсек болот. Түшүндүңөрбү? Болду экен. Мен кармап көрбөйм. Жок, мен токто. Жүргүлө. Ар бириңерге дайындап койгом. Келгиле. Жок, биринчи. Устаттын сабактары аябай кызыктуу. Биз анын сабагына кеткибиз келбей жатып, араны кетебиз. Мага да берсеңер. Балдеке биздин айылга келип атканда, элдин баарын кубанат. Анын айылга Абдулдажы чакырып келген. Анан эле оята үйүн бошотуп берип, мектеп кылгыла деди. Балдеке өзү кызыктай эле. Кеде биз менен жаш балача ойлоп келди. Кеде аябай ойчу. Анан ошол ойлонуп турганда Кадичаны
Gidip kalgan özü bayqalay. Çinle. Moldaki. Aytçaga başqaça мамиле кылды. Жана жер берген көрдүңбү? Okugan adam başkaça olup durmuyor. Biz de olsa көп нерсени bilip kalmakız. Gezip okumakız. Moldaki bari bildi. Dünyadaki bardық nerseni bildi. Biz burada oynarız. Хадича, қымбат қойшы, сұрама. Хадича! Мен бұндамын, Молдаки. Жігіштің ұлы ойчылы. Омар Хайам гүнбардан өкпірейін. Жалғыз сенден жашын албайын болғанын. Сағачамын жүрек сырын толғамын. Seni sürüyor, gölgögürüm tarttım bay, bir sen için canıp çıkan korkun. Kanda sığınırsak da. Degele, karsaran adamdan akıl kaça tokşu oluyor. Misal, neydi benim acımım? Ökö birbirine uşunçal karşı çıkandıktan, aradı kurçap durgan adamlarga ökö akılsız adamlar desesiydi. Haveme, ошол эле Ширин менен Фархат. Сүйүү үчүн экөө бири-бирине жан берди. Бул дүйнөдөн эртеле өтүп кете беришкен. Буларды мага эмне айтып жатасың, Молдаки? Хадича, эгер сен макул десең, атаңдын алдына барып, колуңду сурайын дедим. Ээрчишип, турмуш жолго бирге түшмөк, эзелки табияттын мыйзамышы. Жүдөтөт туруп адамды бакыт таппай, жүрөктүн запка тартып кыйнамыш.
Dilegim жакшы адамдын жары болуу. Мемерси бышып турган шагы болуу. Түнөргөн түндө жолун жарык кылып, күн менен көлүп чыккан таңы болуу. Ерчишип бир жетели тилегиңе. Sen benim жарык чачтың жүрөгүмө. Эркиме ээ боло албай турам эрким. Ерчишип бирге өмүр сүрөрү де. Молдаке, атамдын жолун угалы. А дегенде атамдын жолун угалы, Молдаке. Dilediğiniz orundasın Молдаке. Oyunuz onunla çıksın. Görüşkönçü Молдаке. Hadiça. Hadiça makul değil. Hadiça haklı bu kız. Hemen anı hiç kaçan kapanıtmay. Ben anı her daim sıyladım. Mahama. Dert kadarı canla canım. Mağdırap durat düğünem tangalamın. Men hazır. Batır bolup düğüne çap. Men hazır. Bir o sözge aldanamın. Suyu otu avalına dot bolu. Kaptap karı. Tegele. Suyu otu. Burada kilo gelmez dursun. Yegen gündü. Tozok günde caştı git. Bek bıçakta. Suyunu sögeler solusun. Uşağını bilin. Çocuk bakalım gücüne girin. Suyu otu. Alavına dot bulu. Kaptap karı. Tegele gülüyor. жылы Орус падышачылыгынын аяосуз эзүүсүнө кабылган жер суусунан жайыктарынан айрылган кыргыз эли аргасынан көтөрүлүшкө чыккан. Орус падышачылыгынын Орус империясынын мурдагы колго министри генерал Куракбат аскердик кара жумушта дикандан тазаланганда көз менен көргөн адамдар көбөлөп байса чаккансың деген чечими кыргыз менен казактардын куралын өтөрүшүнө жол берген. Орус баскынчыларына каршы кылган кыргыздардын колдорунда найза, сойылсымак өп чап куралдар болгондуктан күчтүү армияга туруштук бере албай көбү кырылган. Аман калгандар тоо таянып качып, жан сактоо үчүн Кытайга чейин кире качышкан. Алардын арасында Арабаев да болгон. Arık kıldı kayrani. Ölgün cirdi tersin. Çarık kıldı kayrani. Karacanın karçılıp. Karıp kıldı kayrani. Karan kuyu kurtanında. Korkuladı kayrani. Bağrım derin can için. Jorgoladı kayrani. Cazı candır boynunda. Şorgoladı kayrani. Erteli geç dostlarım. Görüşmedik kayrani.
Çoğuluşu ölgenim. Gümüştedi kayranım. Birbirine acıra. Tappajırık kayranım. Olturuğa bileyman. Tappajırık kayranım. Bir serinlik çalır. Bir serinlik çalır. Жылы Октябрь революциясынан кейін Қытайға қашқан қырғыздардың екеніне айта башташынан. Ешеналы Арабай ұлыда қалдашылардан болып қайтып келеді. Ұшыл апатта қиналып барып жолда қалған елінен тұрмышын жеңілдету мақсатында жігерді үштерді жасай баштаған. 1920 жылы Исақ Шайбек, Атахан Тезекбаев сияқты қырғыз үшін жүрген эр азаматтармен бірге орыс революциясының жолбасшысы Владимир Ильичленге хат жазышат. Вождю Российской революции, товарищу Ленину. Прощение. Обстоятельства дела и наша просьба заключается ниже следующего. Глубокочтимый товарищ Ленин. Если кто-нибудь задаст нам вопрос, пользуются ли киргизы Семиреченской области свободой, как достижением сословной революции, то на это мы ответили бы нет. Мы не пользуемся свободой, и таковой у нас нет. Поводами и мотивами к этому служат ниже следующие обстоятельства. Киргизия. Мы стали как команда. Киргизы отдали на работу как барана. На основании вышеизложенного просим вас, товарищ Ленин, не отказать в следующем. Издать приказ об обязательном общем обучении киргизских детей, имеющих школьные возрасты. Начать постройку помещений для школы и училищ теперь же, как необходимых для приобщения культуры человечества. Появилась Представляю о всем изложенном здесь вам, глубокочтимый товарищ Ленин, и в лице вашей высшей власти мы твердо верим, что голос наш будет услышан, и откроется для нас путь свободы и развития, и обездоленный доселе кыргызский пролетариат вступит, наконец, как меньший, но равный брат в великую семью революционной России. 1 мая 1920 года. Yıldır 10. Mart'ta Orta Aydan Memleketlik Bölüştürüldü dayandık koruyor. Türkistan Kompartiyası'nın Borborcu Komitesi'nin Askalı Bürosu, Partiya'nın Borborcu Komitesi'nin müçölük talapkerleri, Türkistan Borborcu Askalı Komitesi'nin Prezidiumunun müçölörü, Jana Aymaktın ayrım cetetçi hizmetkerleri katışkan jiyim ötürdü. Fayzullah Hocayev, Hocayev, Nazir Törokuluoğlu, Örokuluoğlu, Halil Dosmuhamedov, Dosmuhamedov, Ahmet Baytursun, Baytursunov, Omaroğlu Eldes, Eldes, Hamza Hakimzade, Hakimzade, Abdülkerim Sıdıkov, Sıdıkov, Abdurrauf Fitrat, Fitrat, Ali Hoджанов, Hocanov, Дмитрий Петрович Красновский, Krasnovski, Abdullah Odiri, Odiri, İmanalı Aydarbekov, Aydarbekov,
Kasım Tınıstanov, Kılıçdanov. Mustafa Yangılatov, Yangılatov. Abdullah Rakimbayev, Rakimbayev. Bazarkul Daniyarov, Daniyarov. Eşinalı Arabayev, Arabayev. Yusuf Abdrahmanov, Abdurrahmanov. Sancar Asfendiyarov. Asfendiyarov. Hurmatlı yoldaşlar, hurmatlı yoldaşlar. Orta Aziya'nı memleketlik bölüştürü sürüşü. Bir neçe yolu kararıp, alarmın arasında özgöçe Kırgız ve Türkmen yerlerini öküzleri. Özünce avtonomiya verirken de sürüşü bir neçe yolu kararıp, türlü oy fikir gelişmesinden orun aldı. Oşandıktan hurmatlı yoldaşlar. Oşandıktan her anda türlü fikir gelişmesinden orun alması için gün tertibine rastlansın işte. Ura bak. Бұл жерде бүтіндей бір ұлттың мәселесі шешіліп жатқан малда. Қара қырғыздардың тағдырын көз жасында қалдыру қаншалық деңгейде тура деп ойлайсыз? Зарплатыңызда қара қырғыз, қара қалпақ, тәжіктер туралы ешнәрсе айтылған емес. Алардың тағдыры не болады? Ақырында, Yergen областың Kırgızları, Kara Kırgızları. Жетісу менен биргелешип, өзүнчө автономиялык областын көндөрдү. Мына ушундай. Yoldaşlar. Yarış sözgö çıkkan soň öz oyumda açık aytıp koyuğa ruhsat ettiňizler. Aytыңыз. Kara Kırgızlar tuuralı mesele öz ubagында толук талкууланды. Тоолуу облус түзүү долбоору сунушталган. Долбоор боюнча Фергана менен Жетису облустардын кыргыздары биригиши керек эле. Бирок аларды бириктирүүгө эч кандай мүмкүн эмес, жолдоштор. Фергана менен Жетису облустарынын ортосунда мал алмашуудан башка эч кандай экономикалык байланыштар таптакыр жок Мартка чейин байланыш дээрлик токтойт. А калган айларда болсо жанагы мал айдай турган кууш жол менен гана катышууга болот. Андан башка нерселерди ташууга мүмкүн эмес, урматтуу жолдоштор. Түркістанда қалыптанып қалған бүтіндігін Қара Қырғыздарды Өзбекстан деген құтылу жүйесімен бұзға болмайды. Алар өз еркімен Абылыстан дүкегеттер болуда. Ферганадағы Қара Қырғыздардың бөліміне ұмытылғанда аларға автономия емес, мектептерді құрып беріп жетішті деп баға берсек болады. Оочорок жашаған көшмендерге билимден артық эркиндик бармы? Мектепте урмат жетишти. Жолдоштор жанап тура айтат. Ой, Кара Кыргыздарды Ферганадан бөлүүгө болбойт. Урматтуу жолдоштор. Мына бардыгыбыз бир тууган эл болгону менен бул жерде Кара Кыргыздын кызыкчылыгы депсе, санына казактардан кескин айырмаланганыбызга карабастан өз алдынча республика түзүү укугуна эместиги мына менин жанымды ачтык эйтип турат. Фергана менен Жетисунун экономикалык байланышы жок деген пикирге мен караманча каршымын, уктуңузбу? Каршыбыз. Siz Kırgız'ın tarihini bilmey durup sırttan kocaman bayıp durganınız çok jakşı emес. Partiya komiteti Жетису эркин облусун бөлүп Москвага карасын деп чечим чыгарган турат. Тамына чечимди мына ак эткенде таң этип Кыргыздын жигиттери күтүп отурабыз. Эл тура. Сиз жолдош Али Кожаев. Ошол Фергана өрөөнүндө 39 кыргыз кедей болушу кошулганы турат деп Божомолдо айтып турасыз. Аныңызга жол болсун. Балким ошол 39-дун ичинде Ферганага кире качам деп кар баластагандардын башында миңбашылары казыда атка минген баатырлар болуп жүрбөсүн? Жолдош Али Кожаев. Ата тегин сыйлаган кыргыз эч качан башка улукка аралашып, сиңип жашап кете албайт. Буну билдирип коюңуз. Жолдош Али Кожаев.
Haleme, Ferganemenin жетісін ekonomika байланыштық деген fikirге мен сөз айтпайын. Егерде Ferganemenin жетісін ekonomika байланыштықты қыз uyuşturup, içki tirikçiliğin жөнге салмаса, ошол Ferganemenin жетісіні байланыштырған жолдан салынып қал шықты ма? Өзі толық талқыланған. Fergane өрені екі ұлттан құралған. Өзбек, жана қырғыз. Біреусі шарды болса, біреусі тоды. Ал эми жанагы силер айтып турган долбоор бул шардыктарга гана тиешелүү. А сырттагы жашагандарды эмне буттардан байлап келип шардыктарга кошуп коесуңарбы? Аларды акырындап тарбиялоо керек, көндүрүү керек. 2,5 миң жыл тарыхы бар кыргыз эли бала башынан кедейчиликтин түрүн далай өткөргөн. Кыргыз эли буга чейин эчикке жүгүн арттырган эмес. Эркин эл болгон күндө дагы өз жүгүн өзü tartıp ketkenге kudreti dağı, güçü dağı жетет. Bunu bir bağlı. Yoldaş. Yoldaş Arabay. Masköy'deyim ne canım? Hazır aytam, aşıkpаңыз. Baktım ben size. Bu otağız. Hurmatlı ağalarım. Kırgızdın gelecek ұрпақ үшін эбеге семгектерді кылдыңар. Қанша жолу жазалып, қанша рет кызматыңардан кол жудуңар. Акыр түбү. Ишен алага агатайым. Кыргыздын тамырын кыркысы келген эрендерге таттуу жооп бердиңиз эле. Бардыгыбыздын эмгеги үстекке кетпегендей жигиттер. Жоғын алышқан. Ай ошо Жусуптан үмітім абдан чоң. Бұның тайланмастығы, мүнөзін қоштығы, қырғыздығын деді қолымдан ашын жерге таштаған күйімді мүнөзім жағатта. Бұл баяғы барымыз чоғылып жазған қатымызда қырғыз менен қазақтың айырмасын білдіріп, өзіміздің тіліміз, өзіміздің салтымыз, өзіміздің маданиятымыз, тарихымыз бар екенімізді білдіріп жазған қатымыз. Анан кейін мына сіздің біздің теңді алып, Жолдош Сталинге өзінің атынан жолдаған қаты майнапты шықты оқсайды. Бұл жігіттің мен сөзін төркінін түсінгендеймін. Сіздер жіберген делегация Москваға барып, келешектегі автономиялық облысты ұйыштыру, шаруа маселелері, перспективасы, географиялық орты бойынша сайыстық ел комиссариятына таныштырды. Ошаны айтшы, жақсы листесін болды. Ашықпаңыз ағатайым. Су барғанымызда майнап шығып, Советтердің бүткіл сайыздық атқару комитетінің 2-ші сессиясында Түркістан АСР-нің Борбордық атқару комитетінің республикалардың ұлттық мемлекеттік бөліштіруші жөніндегі тоқтамы бекітіліп, Өзбек ССР-нің құрамында Тажик АСР-і Жақсы болған екен. Алеми РСФСР-дің құрамында Қара-Қырғыз автономиялық облысы болып түзілді. Эми биз эркин элбиз. Эми биз эркин элбиз. Эми биз эркин элбиз. Эми биз эркин элбиz.
Kapıya koçum. Ne oldu? Çıkalım erkeğimiz. Baykuşun yaşatkan durmayın. Biz bu erkeğimize kantı yasak bozuk yürüye geldik. Hurmat Kırgız'ın senin muhtarları Özal Pençe erkin memleketsin. Senin tarafında cenab bırakasın. Şimdi alın. Şimdi alın erkinlerimiz. Ardaklı olarım. Kırgızımdın duygumdan. İyi. Sargara sakınıp kan kakşagan doğum. İyi. Erkinlik beni öz koluna değdi. Yerim için, cerim için, erkinliğim için. Dökülgün kanım, salıngan başım, yerleri kul, kadınları tul olup, enseden erkinliği, münakşır. Emin, bek saklar, kırgız. Emin bunu, bek saklar, kırgız. Alas, benim kolum ne? Umayeli'nin kolu. Alas, alas. Şekerimden bakmasın. Yaşlılık gitmesin bana. Yeterinde duruyor. Alas, Açık kaçak. alas. Arbaletin alas.
Jigit. Anasını şeker. Özüm жақсы şeker. Öydek varsın mı? Varmış şeker, varmış. Şeker. Usul үйіңе таппай. Келесам тележигит алдынан шығып қалма. Азамат жігіт. Бұл жігіт. Сен Қарасаев деген жігіт. Бұйырса, қырғыз елі үшін давай қызмат қылшы жігіт. Азамат бұйырса. Нені қой өзіңді айтшы. Қанша жыл жауап кеттің? 4 жылға десік та ол. Шеке, өзің айтқандай, Манастың жолы ұлы жол. Ұлы жолда ұлы қиыншылықтар болып дегендей. Бірақ сенің бір сөзіңе кірубай, сағынбай оразбақ болып қашында отыр. Манастың алғашқы бөлігін алып келді. Алғашқы бөлігін? Не тұрасың, көшіп қойсыз бана? Азыр да. Манастың алғашқы бөлігін жазды. Жеке, Манастың ең алғашқы бөлігі. Өзің айтқан. Молдаке. Tarihı iş yazardı. Bu ne? Tamam kız gelin bayrakta өлке. Қазақ бір тұрғандарыз. Бағана сепасын азыр жаздырып қалмасаң кейін кеш болып қалады. Күндігі қоңғыра чамқат жазады десек. Башқырда осы қырғызға қызмат өтеген қайым бір тұрғанымыз. Мен жас баштадым өне, Ибраимға беріп қойдыңа деп. Азыр қоңғыр үшін тарбы сөйлешпей жүреді. Неше көзім көрмедім. Бірақ шынында мына бардыңыз кеңесіп тұрып, Манас деп жашап, Манас деп чомайға сенде адамдың жазышына мына тұрған деп тапқамыз. Көресің, Ибраим деген қырғыздың тарихында сақталып, мұнда мұңға өткен, атадан балаға қалған мұрас болады. Тура шеке, аның тура. Тура шеке. Манастың көп қиынап қойғанмен, амкеме анын да үйлесі, мал жай бар дегендей. Шу, Манастың қол жолын бошатыш үшін қаражат керек болды. Бәлкім үшін өзің қолға алып берсін. Шеке. Жендерді кезген тегін аздырған. Мұнда қылар. Өлке. Манас шығыстың. Сені менен Манас сепасын жаздыру бойынша келісімге қол қойдым. Hüseyin, gelişim Abdülkerim Sıdıkı'nın kaçışısıyla ilişki açtı. Mahkum oldu eкен. Az özümün de çoğu oldu. 4. жылға аяқ бастайды. Емші өзім бұл енді баштаған işlerimiz.
Ayağına çeyin çıkarışımız gerek. Kolpusun yapsın olsa. Öylesin. Işıl işte çek. Işıl işte. Yeni bir kamisadan ırkır olmadan keyin Moskvadan bastırıp çıkarız. Moskvadan. Buna başımda. Başımda manası. Bütün düğünü tanıydı. Buna uşu işin arkalı. Ülke. Biz bir ana manası semete seytek bile çektirmesi. O Kırgız'ın. Sancırasın, Tarık'ın. O zeki çarmalar cazdırıp aldık. Kırgız'ın çiğitleri gönültüyü tırmayı imkan kımcak çak. Buyursun çeke. Kayatır çapan görelim. Şeke. Şeke, dönü koç. Şeke. Ay, razım, albayım şeke. Ne? Dönü koç şeke. Silence. Hadi çam bayağı da bir şey silene. Bırak şeke. Ne? Şeke. Ne? Ülke. Albayım şeke. Şu gelgen sen özün çötünden beresli şeke. Ben albayım. Ben manas için akıllı tüyümünü de ayıvayım. Kalk. Gel şeke. Bu karmaçı. Şeke. Ne diyorsun? Hey şeke. He. Sen şu portretin nişap kalan baykalgıca işteysin. Az karap. Hem çölünür kaç. Çölünür. Buna ki. Bunları düzde koy işteş gerek şeke. Anan. Portretin düzde koy. Anan. Emi, teyinin uyal bay alsam deli.